ushaka kuzana ari wa mugore w'umuvugishwa babara sinzo sura kuna gusabye usengera muri ibi bihe ndimo none nakubera iki Niki pasa duwa muririmbyi wa mu rusengero nyene birakuruhishije oya si ico cyakora ijya mu zose byinshi aho kugerura abagenzi bawe amukeka yuko abagenzi bawe ariko urabona amagorwa ndimo ingwano ndimo ntagurutse nanjye ni pambarira ingwane nk'umusoja ku rugamba Pasta Mbarutso ndabona ibibazo bya gutera kandi mani keneye ko muvugana duga ku musozi abapasitori basigaye banywa inzoga bakaborerwa bigatuma ibibazo byanka yuko babitorera ibishuko mona n'amasengesho menshi uri mu mafungo cyane ntacyo kuvuga mfise hari vuga na ziba sa kubera ikimana yemera ngahura n'ingorane hari n'abapagani babayeho neza hari abicaye hano hanze hari abasuma ariko je nkagira ingorane nk'izi ngizi je sinikora gutahura neza mbwira ikibazo wagize naco nibiki byagenze gute biranira n'isone byo kubona bivuga erega mu bisi bazabona uri mu barabara babaye nk'umusazi uri kura wazamba uri mu barabara kabisa wafashwe niki neza kurane kusenga Nje ntabwo numva ko isi ndiho ni yanje ntabwo numva uburyo ndimo ko ariko nkweko cyangwa sinzi kumenga ndundi muntu utari jewe yaba ntari umukozi w'Imana avuga ati kumbure ibiri kumbaho nibindi bintu naba narinjiyemo ariko sinzi ko umuntu usenga yahora n'ingorane igende guhura nazo. Okay pastor ndibaza yuko hajya ngo bagimane babagiterere ibintu biri kumbaho nta kintu nabivugaho ariko gusa icyo nshatse kukubwira urazi ko ntacyo no guhisha Imana yambwiye ko yarabye igasanga ko ubuzima bwanje n'uwundimo n'uwundiwe bidahuye n'ibikorwa byanje n'imirimo yanje urumva kuntu hari gihe wumva ko nawe numva ko nimba ndi umurongo jusi ushengera nari ndi umuntu numva ko kimwe cyose imbere y'Imana nduzuye ndashitse nta kibura ariko kuba Imana yambwira ko nkwiye guterereza amasengesho cyangwa mu kimwe nkabo wundi muntu utari wundi ko yasanze inzira ndi guca amatarizo ndi kwimvira cyane ndi gukora ndi kwimvira cyane nakoze aho Imana itari kumbona neza kubiri kumbaho byose ndi ari je nyirabayazana Anita uyu munsi
ibyo nabonye ntibisanzwe. Jewe nari nicaye ahantu mbona haje umuntu uburyo yajemo n'ubwa mbere ibyo ntibimbayeho. Ibyo yambwiye iwanje biri gusiga ubwenge bwanjye byancanze. Imana ngo yamutumye buri kimwe cyose cyane nta na kimwe itamubwiye. Amajwi yambwiye ko ngomba gukora buri kimwe cyose ngahindura amasengesho ndi gusenga nkayagwiza nk'inshuro 7. Nikanze numva ubwoba niko kuvuga ati reka ibintu simbyigumanemo mbanze nze nkubwire ibiri kunshikira kuko Imana irinze imutuma ngo azambwire. Naciye mbona kumenga Imana ntabwo ikimbona nka kumwe mbona bwa mbere. Anita, hakina amasengesho yanyu ibintu byakomeye. Pastor. Bacu umugani ndibaze ko bavuga mu Kirundi ngo winjira mishamba utazi ukaca inkono utazi. Ushatse kuvuga iki? Pastor, we nakubwiye inshuro nyinshi. Ndakubwiye nti burya wewe bagimani we bagitere. Wewe ikibazo usanzwe uzi urakizi ukirengako kandi ukizi. Sivyo? Icyo kibazo. None we ndakubaze. Uzobona bariko barapita mwibarabara bose ngo baza bakubwira ngo neretswe ibineretswe mbega konzi kuri umupastori uri umurongozi wigeze wibuka ngo ubwira Imana iguha ikimenyetso cy'ibyo akora kubarira. Ibyo uvuga nibyo ibanga ryaragumye ribitswe kandi nta bantu benshi barabimenya. Sikubwo amasengesho yacu. Yes, ibyo ndabyemera ko musenga ariko ndi kubaza none uyu mukozi navuga w'Imana waje kumbwira amajambo niyumvire ko ibyo yambwiye atari byo. Imana yambwiye ko ngomba kujya ku musozi ngasenga kandi ibyo yambwiye ndi kumva kumenga byo bari byo ndi kuraba nanje ndi kumva ko birakwiye. Ahubwo ari bikwiye ugomba kumfasha kananshigikira mu ibi bintu. Pastor. Kinagira kubwire. Mbega burya uzokumvirwa ariko haruzi imisozi. Wo uzohabwa ibimenyetso ariko haruzi imisozi. Ariko babikeneye mu rushengero azi ko kwa mbega ndakubikiri naco. Ego imdazi Imana nagwo buri mu nzu Imana irakwiyereka ikakubwira ibiriko birakubako ikakubwira ibiri imbere ikakubwira ivyahise byose nibiri hirya no hino. Nagera ivyo byo kuduga ku misozi vyihoze twebwe iki nico gikorwa caca abasenzi dusanzwe dufise. Twahamagariwe kugira iki? Kwezwa ngo twoye kwiva yanga. Twebwe ndiko siriko niva yanga ngo Imana izeke kwishura ivyo wawe. Buca ndakudugira imisozi. Je n'ubundi mu mafungo. Okay, umva ndabyumva. Reka ntago bitwo bivamo reka nje no mu bindi. Ko ndumva umenga no mutwe birimo birancanga. Ariko gerageze kujya ku musozi uzobwira Imana ikibazo cyane cyose mfise. Icyo kuva ku mugore. Kuvuga ko igena guhamagara ntabwo wigeze unyumva rero. Ariko nabangutse sinataje cyane. Ejide. Umbarere kugira ngiye kubwira kandi ni ikintu nafashe umwanya kukiyumvira. Ejide kuva washika mu rugo nagiye nihanganira byinshi ariko ndi kubona byandenge.
Ejide bisaba muri bwa neza kandi wigenga ubuntu ufate buri kimwe cyawe cyose umvire mu rugo kubera umuco n'umwiza umuco n'umwijima ntibibana ni ibintu bibiri bijyasa. Naragerageje kukubaza Ejide uri muntu ki, naragerageje kuyagisha waranze kunsigura uri we, ntabwo nakwama mu ibibazo bira mu nzu habaye ikibazo. Nta byinshi byo kuvuga, nzorondera undi mukozi Uko nyene kandi umbabarire. oya sindabitahura neza none iki ko atacyo twapfuye uno munsi we bya nogenda kubera iki. Nta byinshi byo kuvuga, nakubwiye pakira ibintu byawe ugende kandi umufashishe. Ego ndumva kugenda ni sawa kugenda birumvikana mugana agomba kugenda menye impamvu itumye undungika kuvaza muri urugo. Ejide sindabona amahoro, ndarya amasinsinzira, ndarara mu ipori, ndahura n'ibibazo byahamwe mvuga ati jewe nka paseri ibi duhura birava kuki. Ejide iyo ngeso yawe byo bivamo ubwo buzima urimo buvemo, uwo mwiza urimo usohokemo, hantu zo gushikana. ariko ukurandenga Uranyereka ngo urasenga umwanya uwundi mwanya ukaja mu wundi mwanya mu tuntu twawe tw'uburofu. Ntabwo Imana ikunda ibintu byo bwibyo. urazi icyo nakubwira boss mu cyubahiro umpoye ubusa. Nta rindi jambo wambwira atari iryo. Umpoye ubusa kuko jewe ntacyo ntakoze nagenda kuri ibintu kuri kurabintegeka nagiye neza ku murongo urabizi ntacyo wantumye ngo nkugambararire ariko kuri uyu munsi narinzi ngo uje umbwira ibindi umbwiye ngo ngende. Umviriza jewe nongere guhumiriza nta nuruku mbona mvira. Gaho urakora kugatera wapi none umenye ariko ibikuramo byanze Ikinakenewe ubu byanse gose kuburyo uguba mu byiyumviro udashobora no kunywa akanwa kamanuke. byancanze hamwe ibibazo biri kunyataka no nanjye nabuze icyo gukora. Nza n'iby'ibibazo ahubwo nagombana na kwibutsa yuko ibintu ndiko ndagenda numva hanze mu banyagihugu ugerageza ibintu byugara kuko nk'umukozi w'Imana hari ibintu commentaire zaba zikwiye kuma zikwiruka inyuma bakuvuga kandi none ugira nuko sinsenga iyo abana n'umupagani uri kure y'Imana avuga ati uri kunyataka nuko ndi umukozi wa Satani je ndakorera Imana kandi Imana ndazi ko ishoboye. Biri kumboro n'ibigeragezo nk'imwe rero baciyemo abo ba Stefano baciyemo ngeze kwihangana kandi nje gutsinda. urasenga Yes, ariko ibibazo biguma biza ibibazo biguma biza kimwe ndagikubita hari ikindi twakiraje. none amavi yarakobotse ku buryo utosenga upfukamye ugahindura uburyo uri kurasenga. Izo ni inkuru uri kuvuga nkaho umenga ntagomba kunujemba baye ku mutima wanjye ku buryo n'umukozi wo mu rugo niwe usigaye ungira inama. Nishatse nibuze napfuse none n'amarozi mbabwira ikintu cya mbere numva wakora nk'umukozi w'Imana kuko ukanezerwa n'Imana nuko wahema ibintu by'amafiriti spaghetti ukabanza ukabivaho ukajya kwinginga Imana wisozesheje. ibyo bazi kubona n'indi ngaha ya hari ifi nagumye ndaba niyo yampaye nuze kuguma mvuga niyumvira sanga uturemwa dusanzwe inyoni amafi ibireho neza jewe ikiremwa cy'Imana yahaye ubwenge ndavise ibibazo cyo twarake binga dona tinga cya kimodoka kiri kwikoreza izindi ibibazo by'amodoka itopakira niyo bipakira ibibazo mfise nkiyumvira ikintu kiri kubitera humva kiranze hamwe n'umukozi asigaye ngira inama y'ubuzima kandi gusa n'ubushaka ubabwire baguhe birinywere jewe nagize ingorane mu rugo iwanje
hamwe mbona ko ngiye kuba ikibazo nzokwegera n'umuryango wose igerezaho njye ntabwo numvira ko imana imbona mu bandi cyangwa mu kimana ibona ko ari je munyabyaha jenyine uri kwisi umenga ndasumba shitani pasiteri umenga ni je mukuru wa satani ku bintu bikumba ndakubaha pasiteri ariko igerezaho aya makuru ndiko ndagenda numva mu banyagihugu mu bakirisu ngurumva pasiteri urugo rwamunaniye ibibazo biruzuye ibi nibi yacanganikiwe ngo rimwe na rimwe asa nk'umusazi ivyiyumviro vyinshi cyari igihe nama nibaza ati kintu nagusaba no kunsengera kuko umfise ibibazo na cya kimodoka cyatingatinga kimwe gipakira izindi modoka ibyo bibazo bipakiye ikijya kimodoka bokora umunsi wose kugira ibyo bibazo ntabwo byumva Jesho nakubwira nuko inama ndiko ndakugira niyo ikintu ukora hindura uburyo uri kurasenga Imana iyo yineze cyane hanze baramvuga make nivyoroshe ibintu bakuvuga ko bose bavuga ati pasiteri yaramenje ahubwo rero je nk'umujama ugiye impanuro ndagwasiyene rongora undi mugore nawe uraruzanye kurongora ndabyumva biranumvikana nanjye ndabishaka nk'umuntu ariko yuke ko nta divorce iraba kuri madame famiye ziwe kuzishikamo ngo mbe nk'ubuzumvise iyo mariage mbe nk'ubu ndakubaza iyo ni nkureka tuyihoze n'akamaro nako pastor n'umugore wawe yaragiye agenda adasezeye agenda atavuze ntawuza ahari haheze amezi 5 arahetse umugore yaragiye amezi 5 ni menshi umugore yaragiye ntari wabo ntarihe gusa ngaragiye hanze nawe urabingene usigaye bimeze wamaze guturubura ntukiri pasteur rega ntugishobe kurongora intama kubera usigaye uri warapanyutse no mwibarabara haciye bavuga ati ca kigabo cayinze none uko bari kuvuga ubu nuzoshobora gute kurongora ishengero ucimira bavuga ati ca kigabo cayinze ca kigabo n'umugore yagitaye ahubwo ndakumva gugira akantu mwina minsi ujye mugerageza muri gutegura inama nipanga abantu bagomba kugira baje imbere ababwiriza ameze gute cyagiye nza n'imbere kabisa nkumva umenga sindi muri mujyo kumva ivyo ico nobwira n'ishengero ivyo je nk'umugenzi wawe umujyanama wawe ico nugwanura mukurongora kuko ugeze igihe no kuronka ijambo utakirironka umva ko ari ibibazo vyinshi umugore aramara mace kweri gusa nta ndumva ko sikosa ryamvuyeko nta kibazo kiwanje na kimwe ahubwo ni satani wanyatatse namwe mugomba kugira kuntu muzajya mwicara pana kwica n'ubise mu matsi mahano hose ubwo ni jewe ni pasa uno munsi ni jewe ariko ejo ni mwebwe mwumve ko nimba nagize ingorane ari jewe ndi pasa ejo wanyu bizaba ari ibindi bisaba mumfashe nk'ikintu ikindi mubaririza ahantu hose hashoboka umvuga n'abamenye basanga akiri no ngana n'ahantu yagiye ari kugira gusa antesha umutwe ko bizi ko mwishengero kunyizera swate mu muryango ni ibibazo ariko nk'ubu ugasanga ari turamiye ahantu ingwane ngo zinshikire namwe rero ni mu mutizi ngo uvuga mu mvuga para ubwo n'uzishobora n'umuntu ariko bivuga ati reka umugore ari mu rugo muri cacu kubesha aha hari igihe ubesha uri umukristo hari igihe ubesha kugira ukaroma situation y'ikintu ku muntu wa runaka atagiramo ingorane icyo ntago ari cacu kubesha bituma uhura n'ibibazo hari igico n'igikora nicyo bituma uhura n'ibibazo ntidushobora gufata ikibazo ngo tugiteremo ikindi kibazo nivyo niko bimeze umugore yaragiye ahubwo twiga gutora umuti niba yaragiye niba kamubivuge ko namaze kumva ko no mu rusengero kubivuga byaramaze kumenyekana kuko niwo binyegeza byaramaze kuba ariko hano tuba turi urabona ko tuba turi nk'umuryango bandi ko kwisanzura reka tureke guta umwanya gusa impanuro ndaguhaye nawe uza kuyigako uraburongore rongora usubire ubumuga bibazo bihere burya ntuzobone abantu bigirisha ngo ikindi ko umugore nta kamaro iyo umufise ngaho hafi abona nta kamaro umugore nta kamaro kanini umufise hafi ari ntacemura mu umubiri ukamirwa neza ugatuza ugasa neza ibyo tubyihose mu rugo madamu gutonana
je ni sawa tuma dutera imbere basha naya magazi ubu narawongereje saraho umubwiza atunga akomeye aza kurangura Dubai. Satani yaneje umugore. Satani muntu nigishita umuntu agiye kuja mu mugore yansubije inyuma si mu bantu akizere mu muryango wapi iminsi iri imbere n'Imana ikizere cyane. Usigaye ngo simbi dushitse muri kwa rwisigaze nyuma ukicara inyuma umego mukibona abantu n'ibiki ndetse reka shari kazumva ntarambirwa neza warambiwe kare twamaze imyaka n'imyaka shamukoga gutekana iyo muri korara bitiwe wajya urambirwa niki tegana cyo korera Imana nyahandi abana b'abantu bo ni hatari ibyo nibisanzwe shanzo bandaza aramkiye bukijewe ibintu w'ibyo by'Imana byo byagabanutsemwe umva nukuza nyine isaha igomba gutware mukosi ndakariko karaguhera Hama ewe amakuru ahubwo amakuru yiyi amakuru ya Aniki ala wena byuzi kumbana muri korame ngo ntakitonda neza nibiki Aniki akaritegura mariage Aniki reka shari haraje Aniki ubu ariko yitegura mariage urumva none umva muri korara umwanya muri korara office Aniki ajya muri korara tanameze atatarahera nanje maze imyaka n'imyaka ntarabona nagakoma kambwira ngo mariage ubunye niho hagize kugira mariage nene kashahu yega none ega uje mugaja mwizaniye cyo mugaga mutware yaje mwizaniye aramubwiye ubutumwa arakizwa urumva rero wamunzaye ugomba mutware yaje ava mu yindi shengero canke biri gute kaje ntabyo nzi ntamakuru mfise yambari ndahawe we ntavyuzi n'abandi bose ubagira mama yaje muri eglise ntibibona baragenda hari akabwiriza ubutumwa abahungu bakabazana ahagira mariage ubu rero numupagani yavanye mu rusengero iyo yari azanye mu rusengero wakizi yes uwo mpugo shacha mushima yafumashima basi na jewe Uzazadira muri korare gusa imyaka n'imyaka tumazeyo ntarumva nagakoma shaka amwe barajuzi na wa undi dukundanye yarigiri ari hanze tugumukonye muri za mapenzi ntaruko mbari ati basi ambwiye n'akantu kavuga marriage kincho kubaka cyonye nta kimwe numvasha urumva ndagukunda gusa none je nzobaho gute abana muza muca ibatse shani hatari byeme no kwino kwihangana aho ayo mago gufise nanje nuko none urungu dukundanye na jewe Imana sinzi wewe ko wengira unakwizeza nibitangaza akakubwira ati uzogira amahiyaje jewe ndagukunda nyene nkamuri nzoza turondera ubuzima nzoza none nkamubona n'agabantu biherereye ariko cyane none ko numva abandi bobo bagenda bahamagara abapagani singinda nkabambira abapagani none impanu yari genda urubwiriza ubutumwa rutoca rugutwara iri ubu niyo system ihari mvuge nyene nigishe ndare mu rusengero waruzi hama cyambwira pasteur ndamba kuri pasteur ga pasteur hacho nari nibutse Nuko hari makuru ya pastor aho bimeze gute ko numva ngo umugore w'uwo ngo yaragiye ya pasteur ifite agahinda k'umugabo umengo sinzi nta kintu kimwe muri ko arambara rero sinitaye iby'abandi pasteur nyene pasteur ubu arashushe mu kuvuga ijambo ry'Imana afise mwamera cyane cyangwa se kuvuga ijambo ry'Imana
uye afise uwundi mukobwa Kumuzana Yesu akakubera Pasta muzima uyundi mukobwa wajya mu rusengero cyane hajya mu rusengero nyine nyamba kagakobwa hajya nyene yitwa Anita uramuzi Anita nitaririmba muri korale komeza gusenga ujya nyine undo bashuhanye mana yiga muhiriwe birirwa bagendana basohokana ujya nyine bakundana pasiteri ibyo bintu mana gisa ibyo pasiteri ndabyumva muko ndagusabye nkore utagenda urabivuga ngo nikorera ngo umvura urusaku atazagushira inyuma y'urusengero yazwi ntawe utabizi azogushira inyuma y'ishinga ahubwo wewe mu bikorere abavuga bavuga cyo tubandanye imirimo y'Imana muga tutararonka abacu ne tugire ne nawe nzoza ndabira bivyo Jena maze kudesida ngomba kujya ku musozi gasenga. Iki kintu nkaraba ko nacikana naco. Pastor, nuko ari umuntu acampamagara, ari umuntu telefone mukobwa ashobora kugira mpamagaye. Hoje ariko nosho kwiyumvira nk'umuntu kumva ko none nk'ubu utamperekeje kuri urugamba uzomperekeza he. Pastor, je maze gusenga inshuro nyinshi. Kandi vraiment kandi umutwara umenye ko nawe akiriye nkuko nyina ari wanje. Menya neza je mbona ko atamve ko muri kurasenga twe tuko turagusengera. Mbona nta. Ariko urabona amagorwa ndimo ingwano ndimo ntagurutse nanye ni pambarere ngwane nk'umusoja ku rugamba. Wumva noba ndi intambara si ya noba ndongoye intamazi ano imana izo kugwanirira ndabyumva kandi ndagutahura ubu ko ko novunika nkuko muhari ariko nanje ugomba kugira ico nkoze nk'umuntu okay hama no kuri ndibaze ko jewe reka tumenga ko twopanga ikindi gihe twazosaba gusenga oya merekeza vraiment ndagusabye ati ndibaze ko ngiyabasi mbanze kwitaba umuntu naheza ndibaza ko nshaka kubwa nubwo buragenda muga vraiment genda muhandaza ho guhitana basi muhira namaze kwitegura kandi siko naguhamagaye ko ndi buguhitane nawe je ngumfise ura uwo tujya tugine kubonana hano undi kandi tubonana hari tuze kugena muri repetition ibiki nibindi na mu masengesho pastor banzu utekana ibintu byo gusenga ubona bati banzu utekana banzu urongora hamwe isi yavuze tubikore mu ako kina utagomba kunyura ako pastor nubona ko ibintu byose ndakubwiye kesha ko bishika ko utagomba kuzurumva frère ako pastor okay ntacyo ibyo birakwiye reka ngerageze nk'umuntu w'umugabo nimba ugiye mu repetition bandanya nibyo ngibyo ariko gusa wumve sinenanse kugenda ntakubwiye kugira ubu n'urugamba ngiye ko hama hagize n'unkenera ukamubwira ko je ndi ku musozi ndi gusenga kandi ndumva ko nzohamara ibaye iminsi mikeya n'itatu nkuko ijambo ry'Imana ryabimbwiye singomba gukora ibihushanye na byo je ngenda kushimana ambariye pastor uri kurakora ibihushane n'ivyo Imana irikirambwira je ndi ku rutonde rw'Imana ariko no kabandanya ugira je vyaviza ko kujya namye ndakubwira kuva na mbere kuva umugore akiri hajya cyangwa no kugera agende namye ndakubwira ibintu biri ku murongo ugasanga ko biragenda uko nyene numva ko durumva jewe ivyo Imana ibiko je ndavugana nayo kandi rampishurira amabanga yose na cyane cyane ivyiwawe vyo ndabifisa ese muntu simana ko nogo muzurapinga n'Imana yiwanje je kubibwira Ukuri umbabarire urazi hagiye umbwira byumva ndabyumva ariko ibijwi riguma ari impata kuja ku musozi sinori hakanira sinori cesha agaciro reka nje ku musozi kumbura ikizovayo nzokubwira ikimana izomishurira kandi ndibaza no mu rusengero wacu hazoboneka impinduka nasengeye urusengero ndi umurongozi warwo umva n'abafise ingufu reka ngerageze basi turabiginduka kuri ibintu byanje kandi ntugire ikibazo je mbona katacogenda gusengera gisumbisho nasengeye kenda nta kibazo okay basi bana ngiye ibintu byawe nzokubwira n'ingaruka okay nanje ni nagoberwa ko tugenda gusengana nawe nzokubwira ariko jeve mumbere office nijya usanzwe uzi yo kugusengera kandi ndazi ko bizogenda neza nta kibazo bavuga ngo kuba ufashwa n'Imana byose birashoboka gusa nubwo ngiye nayo bisaba usigara unsengera kubera ko ngiye sinzi guhameze gute sinzi ngo bizokurikirana gute
ubandanye Genda usenge. kusengera Nta kibazo. sawa sawa kandi merci beaucoup Sawa. sawa mfise ibibazo byinshi nyagasani gusaba ndi ko musozi nje gutekamira mana kubingoye Pastor Mbarutso. Imana yambwiye ati amasengesho yawe yayumvise ariko ibyo wakoreye ujya mukozi wawe si byiza ahubwo genda urabe mu bagenzi bawe bamwe ukeka yuko ari bagenzi bawe kandi ukomeze gusenga Imana izo bimwishurira. Ego ndazi ko ijambo ry'Imana mwe warisomye urasanzura. kandi urabona ko mu gihe ibintu byose umuntu akora nibyo nakubwiye burya aha niho hadutera kugira inkomezi ziboneke niho hatuma buri kimwe cyose cyacu dupanga kigenda fresh kigenda neza. Okay, urumva abantu mpakanya gatoya. Ego ndazi twasomye twayaze byose ndazi ko byagenze neza ndi murana ko byose ntiyaririmbye. Rero najyanda gusaba umwanya kugira ngo tuyage uhikiyago. Tuvuganya akanya gatoya hamba kuko ndiko ndihuta bibaye ngombwa nca ngenda. Nawe usigare mu two dukorwa twiwawe. Okay, hama ibindi ugiye gukora ni ibikino n'ibijanye n'ijambo ry'Imana. Kandi mwino minsi ibintu byawe sinzi bona umenga ibicurimo. None ariko bibage ko ndakwitayeho cyane gose gusumba. Ndabyumva ariko urazi ko tubeshejweho n'ijambo ry'Imana. Ego sazwe ndabizi hama pastor. Jewe ndiko ndaraba ubuzima bwawe. Mbona byakura no kugasoma reka ndakabike ndaze nkakaho kantwara ngakibagira umunsi. Yego nakandi karafasha cyane gose. Uri kuririmba na cyane cyane watewe n'ibintu runaka ingorane zashitse ukaririmba umva umutwe waruhuka. Uraruhuka ugatekana bikagenda neza. Okay. Hama pastor. Jewe hari mazimisi niyumvira byanamye gusenga. Haba ikintu ro kingobera mu mutima cyo kukubwira kandi izombera umugisha ndakikubwira kigomejemo. Oya nta kibazo mbwira rwose. Jewe ndiko ndarabuzima bwawe ndabona yuko nukuri burahungabanye cyane. Ntumeze neza nukuri hose ntimeze neza kuko ndiko ndano mwishenga biko basigura ko umenga hari kwihebura hari kumera gute. Rero kesho je binshika ku mutima bikambabaza cyane. Je niyumvira yuko hoba hari kibazo cyo mu rugo kuvyerekeye umugore. Pastor. Aho yamaze kumwibagira naramwibagiye. Kumwibagira nisaba mugabo shaho hari ibintu byo kutibagira ku kintu ba warigeze. Hari umwanya kutibagira no kutashibagira. Okay pastor. Je mbona yuko imisubaye mu nzu wenyene wibana tanda wenyene wiryamana wenyene nk'umuntu usanzwe wari mumazanye igihe kinini umugore mubanye. Rero ukubona yuko wogoma mu nzu yawe wenye canke mu gitanda cyawe mu cyumba cyawe nye wihura mbega nk'igihe ugira ikibazo mu gitanda ugapfira mu gitanda cyangwa ukagwara mu gitanda nukuri yani ndabona ko menga ntivyogenda neza. Je mbona yuko pastor ugira ukarongora ukazana undi mugore. Oya uza n'undi mugore ntabwo uzi ko ijambo ry'Imana itabyemera mu gihe madame wisezerana atarapfa noba nciye kubiri n'ijambo ry'Imana. Urabizi gusa byose ngo tubeshejweho no gusenga kwihangana je ndihangana kandi umubiri ngenda utegeka si untegeka. Pastor umubiri urashaka kugora. No. Urashaka kutegeka bikanga. Rero umvize ndakubwira. Uri kuravuga ngo umugore ibiki none nk'ubu umugore wawe ubu bisa ko wamwibagiye ntituzi yari yaba muhiri wabo ntawe uriyo kuri telefone ntaboneka kandi rega pastor n'abanyeshenge je nkari nk'uwajyari yitwa Beninye yarambajije mumbe ngo muka pasteur ngo yagiye hehe.
Pastor ugifise umugore warambara neza impuzu kazi kagufata bikagenda neza ndabira ubuntu bwanwe ubwanwe ukwe kubumwa bikagenda neza nta muntu numwe tubona kandi nubwo tubona nta kibazo cyane kweza ko uzoba ushaka urutondo bwanwe ukabunwa bikagenda neza ukazogira impuzu zimesuye hamwe n'abakristo bazavati yego pastor ubu semeze neza mpamvu ndagubwira guhatira kuzana umugore nivyo sawa ko nusanga ufisa usa neza kandi none byo vango gusenga Imana yarabinyeretse ko ukeneye kurongora reka hatagira umuntu wano turi kwibarabara hama ibyo uvuga ndabyumva nabitahura kandi nanje ndabishaka ndumva ko hari icyo ngomba guhindura nkuko narindi haba ubundi muntu ariko nta kintu nokora kirushanye n'ijambo ry'Imana waze nk'urongora nk'umugafise ibyumviro nk'ibyo wanje ntumeze nka jewe nkaje no gufata neza wosanga uvyibushe usa neza wambara impuzu zimesuye zisa neza mugabo none gashaka Imana itabyemeye wari uwanje n'urya nyene yanyandikiye urya mbeyo bagiye akagira amasanganya nk'utazi ni yari rongora agira urongore icyo uvuga ndacumva kandi agitahura no kubaho je nyine ntabwo bishimishije nanje ari nayo mpamvu nari nimvire ko ngomba gufata umwanya nkajya gusenga kumbure Imana ikanyereka icyo gukora nimbwira ko ngomba kuzana umugore nzomuzana nimbuza ntabwo nzokora ubushenye ijambo ry'Imana nenda kuvuga ko Imana bayabibwiye je urumva ntihoshaka kuvyumva Niki pasa Dua muririmbyi wa mu rusengero nyene Pastor Wandineri Pastor Wandineri ntaraki muri cyabaye Pastor nenda gushaka maze bisi ndaguhiga Pastor Niyacha Pastor ndagusabye tuvugane Ndakwenda gushaka Pastor n'ukuri wewe jewe Pastor nibiki ngize misi ndakuronda ndakurose ngushaka Pastor n'ukuri mu mwanya ndagusabye Pastor ne usengere fise kibazo nsagine go mutwaro wewe uribagiye nibagiye iki Pastor habaye iki mu biro wewe mu biro jewe ni wewe Pastor
Pastor ndaboneza ndineringira wanyitiranije n'ukuri Pastor ndaba ndagusabye Pastor n'ukuri wanyitiranije none ushaka iki umuhagarike ushaka iki Pastor ngene usengere fise umutwaro none abandi basi dusengera muri no misingiza imisi mpura n'ibyago kabiri kangahe mu rushengero ninde wumva ari bwamamagara mu ibarabara ngo ndashaka unsengera barandika abandi nze kuraho mu rugo nkubura mbabara none yo wandika Diako ntabwo ari kumbwira kuri kundondera babara sindosubira ko nagusabye usengera muri ibi bihe ndimo fise ibyago umviriza mukobwa we ndagusabye kandi umviriza nyumva neza kazanya gusenga amadayimoni ari kugukoresha we Pastor sama daimoni ndaba Pastor none basunzihe mu mwanya ngo wayo gusenga kugira amadayimoni abashe kuguca kure hari ishusho ndakubonyemo nibutse urumva bisaba icyo kintu gihagarara Pastor jewe Pastor wihenze Pastor bwo senga Imana ngiri koereke ntabwo ari jewe okay bye rero bye gene hano iki fuka mu dusenge urumva hama ongera usenge shisho mbonyemo Imana yongere guhishurira nta kibazo giye gufata umwanya ndagusengera ariko guhishurira kandi bye nimwe ibarabara turi Pastor urakoze Pastor ariko rero hakana ngomba kukubaza kandi ukusumba bari akantu kameze gute hari amakuru agize imisasirikira ngize imisi numva Pastor kuri radio amakuru kuri radio cyane oya mu bantu ngize imisi numva je rero birangora kwingomezamo ameze gute amakuru ajanye n'iki gusa oya ndagumusengera Pastor ukomeza kunsengera okay ntangorane reka tuzohura dimashe ku rusengero iterano riheje duhejeje gusenga igice ca mbere uzondondere tuvugane si sawa Pastor nukuri gusoma ariko icyo ngutumye ubandanye gusenga kubera ko hari undi muntu ukurimo hari undi muntu uri kugukoresha uwo utagaketse ndagutumye ngusabye gukora amasengesho Pastor nawe umfashe usengera kandi iki kintu nkubwiye ugishire ku mutima bye Pastor Samura akoze unga muri eglise babonye nkubu ujya mpasiteri uramuzi kwanza wewe ushaka kuzana ari wa mugore w'umuvugishwa pasiteri we nta ngorane reka pasiteri ntari bigiye nawe afise ibibazo hemuna nijoro kandi afise ibibazo bisumba n'ivyo treni yo kwikorera nawe uriko urabwo vya pasiteri ahubwo ikibazo ni cya wa mugore w'umuvugishwa mu rusengero none si ivyo nyene shiri umviriza jengo muhavinja muri korari uje muri korari urazi kuno musari je ndongora bisaba nawe uze jewe sinshobora kubera ahubwo byiza ariko nigire jewe bisa nambari nigire nucu genda akiro kuri ndatuko umviriza tugira none twahejeje ivyo twarimo twahejeje sigaye ko jengende shirwa mugende yangomba ngende ko mfise byinshi ngiye gukora umviriza navyo gusezerana ngaha vyahetse yego shirwanye umviriza ndeka nigire gusa nyene wewe sinzi muri iyi minsi umengo umeze nk'uwahindutse ni waminduye vyose nabigize kandi wari unyumvirije ndakubwira byose umengo sinzi basi uwe bwira icyo ushaka cyose undi ready kumva icyo ukeneye cyose ko nagusabye mariage wabyanze sheri mariage nasanze ari ikintu cyo kwitondera n'ubu rero ugomba kucitondera ushobora kukuzana mu rugo kananira reka sheri wowe urashobora kugira impuhwe mu utazi ko ikurimwo jewe ubu je ndakijijwe urabizi sivyo kaje ndi umuntu yemera imana mbirize ibyo twakoze ahubwo vyiza reka je nambari nigira kandi urabona ndondera ayo mahera yakora je sinize kubera ko utize none erega ijya misi yacu irahinduka ushobora kuba nziniro 15 nkaziniro 17 rero ntacyo nizeye ubu rero icyo ukeneye shaka amahera yiki yo kugura kijya kinini kijya igwangaye si cyatanu pirire pirire si cyatanu wangira ni wanyu mu bidandazi ni cyatanu kwanza ni ngazi wa 5000 uhugura mituwele kuko ndazi na desa bo kiguha 5000 je nta bindi shaka sheri wewe banza ugende jembe ndambara sivyo
Giachi ndakakuzanira sivyo? Wakeje ndakurindira gangi. Nawe mbara kwanza. Sawa. Nuko umeze neza. Aya. Unakoze umuti? Sasa. Umva uraryohewe. Oya. Usanga ntagize ibyo umva akeneye n'isi dukora ibi bintu tutikingira. Ese bisanzwe shira kugira ngo ari. Kwanza tunaruma. Harura ntangora none nta kimwe ntandawotwara ibyo nibyo bigirisha. Umviriza shehe twumvikana. Sinshaka gukwegera kandi nanje nshaka kwikwegera. Rero vyize wampaye amahera kubera jewe ndi mu bihe byo gusama. Sije n'amahera mfise kandi nyumva. Nanda uri gutware uvuga ngo urumva ngo birahura ngo uraha gutwarinda none inshuro zose twabikoze. Ubu ni uburyo twarinda. Urahava shaka. Sindataha ukigwana nimba ndiko ndarota nimba ndiko sindabimenya vyarivyo n'uyene barakukubise bigenze gute iyo nafuma nkubitwa sinzi ndabigutuye cyo kuntu je mbere nabwo nibaza ko ugize isanganya ndanashika no muhira mviriye ko mvuga ati mitenda muraba basi mfume ndamubwira pasta ndokuye na pasta nimba karaga kinari korankinira nimba jenga ndiko ndarutana usi ndatangirwa ni pasta mvuye mu buryo buki yagukubise musanzwe yagututse konzi pasta ari umwana mwiza pasta ntiyantose yakira abantu bose n'umugwaneza ntiyantose ariko nanjye ndacyari muri kabazi kuko uburyo duhuye sinzi mu bisanzwe turahuye nagize imisi ndamurondera kandi ngo ntabikubwiye nagize imisi ngenda ndamuraba ndamubura ngina ndamura sinzi ko ndiko ndaza nyene nza mbona turahuye ndahaganze yes pasta cyandirukanye ko yarimo yabaze kundenga cyandiruka kugira ndamushikira nyimukora kuko pasta yagangawutse nyene ndabona ngo abonye diamond none kugangawuka kujya gusanuka ariruka aratemaguza ariruka asanukishwa n'iki nabaye kinambaye nabi ngize nte nakoze icyahagi ambonyemo ibintu nagize aranyereswa ko je nono uko yana kuvuga ko ntiyamenye oya ntabwo yamenye utikoki ntiyamenye sanga yamakuru akubwira yamenye usanga wagiye kunti hari jambo mbariye ngo oya umve mama hari jambo mbariye oya nta nakimuhomora hari jambo yambwiye ngo kama ndakubonyemo ngo yindi shusho ngo nabonye ahandi ahantu ishusho Tuzima chingira ubwati ngaranyeretse ko none ndavuga pastor ndazuka n'abandi neri pastor atere kwa gusarasengera abantu kanozi iyo gusengera ibintu bigenda neza iri kwishabwa Imana igoma yongera niko mu mvuga bijya bintu Imana ifise inzanyishe ntumutiyo yihanira cyase nahindutse kuko urabizi Imana urabizi ndo umuntu agenda ukatekereje mu bisaduje pastor namuheruka ryari muri korale cyegeye yazarone katakiza n'ubu usanga ari amakuru y'imeze kumva ko ayo makuru rero afite uko bakugera ubu kuko ndamubwe turirutse turakenye cinema nk'abantu batonye mu barabara pastor n'umukristo muririmbi sindi na diakone sindi na kontagite base wa korali ariko tugakina n'umuririmbyi mu ko tukina kanjenje yiruka ntinya agutinya kuntinya rero ngo pepe kwa jina la Yesu sasa pepe nyene shasigaye ndasenga cyane Chama hije ndasenga ngeteje ndasenga unziri kumwe ariko ndamubaze y'amakuru nyene yandambarira amakuru yago mu mubaze mbere rero wewe uratanguye ndabana we kwambwiye ati biherera hanyene sinzosubire no kubivuga ntiduzosubire no kubicira no kanwa kacu kubifute ntage n'abatwumva aho no kumva baguma muvuga vuga kuri niko biravuga vuga gira guma ndamwiribwiriza ukuri ariko aca ndibuka yuko nkaje mu n'umuririmbyi ntari na diakoni ntari na kontagite ntararonka igiti nubwo amaze igihe mu rusengero cyangwa nda kubimubaza ivyo ntakiye no kwa diakoni ntakiye no kwa ande no ku makomite oya naciye mpora nyene ryagarukiye ku munwa ndabikubwira ayo makuru twaravuganye neza ati twese tuyamire urumva
tugenda ahantu mu kanogo tuyimbire tuyafurire tuyibagire mugabo urabura tanguye byagarukiye kumonye gusankiye nibuka hajeyo mu rusengero nkundiki kwanza cyandi muririmbyi gushaka kuva mu gikorwa cy'Imana sawa reka tubigeze aho gusekenera gusaba cyoje unsengere pastor kuko yambariye ati byari kwa Mungu nyene nitwasubira guhora dimanche nyene amigambira asohotse nzogende tubonane ndabwiye ko nagari ibintu agomba kumubwira imitwaro yanje urabona mugabo bije iki gihe abandi ko agomba bagera ngo mutwara nsengere nanjye ndabe ko byogenda neza shaba Amerika ngende ariko aho nubwo ngiye ndagusabye usengere reka ngende ndindire dimanche ndabe ko bizogenda hama nzokubarira sawa nta kibazo wegenda urabona ni wava kwa pasteur uzocuza dutegura amafungo basi nayo imisi ibiri kugira ngo basi dusengere kuri imitwaro yawe bizogenda neza we ni bicyara kunsanga mu kigo ni biki uragenda ugarwe niki Suwe mbaza Ejide ugarwe niki ngaha Ejide sabu ugarutse gukora iki ngaha bose nanjye kubabaza ko muri yumvira kuri bijya bintu je ntabwo ari jewe ndaguteza ibibazo muri yumvira Ejide nta kintu Imana iranyereka yuko wagaruka mu rugo igihe Imana izonyerekera ko wagaruka mu rugo uzogaruka ndakubwiza ukuri ntacyo twapfuye wari n'umukozi mwiza wanashaka ariko icyo nakubwira samahani none ko nabikoze neza ibyo uko wantegeka ariko nakora cyatumye ubuzima narabumenyereye bwo gukora n'ibirato nako nimo byihanagurira oya boss ibyo bintu ntibyumvikana ndagusabye fata umwogendo usenge Imana igutahuza ururi cyo kuye gukora ubuzima bwo kwa nawe ndumva ko nakibushoboye kandi byiza kumpa amahoro ariko kweri ntabwo giye nigeze ntera ibibazo mu rugo icyo gikoze je narisengera Imana gusa ariko natangaye kumva ufashe ijyangingo yo kunyirukana wabikuye kuki warabajije warasenze Imana iraguhishuriye yuko kuye kunyirukana Jeffrey jinzi ko atakosa nagukoreye ndakwinginze raba mu byumviye Ejide erega naho nogenda siuzocuronka amahoro jendi shwa ko kimwe gusa dukwiye kuraba tukongereza inguvu narabonye ikibazo kirahari ariko gufata ingingo yo kunyirukana jewe nararenganijwe barukwiye kubitahura Ejide je ndumva ko suko nakwanga n'umukozi mwiza wanashaka ariko natangaye numvise ngo ibibazo ndi guhura nabyo kirano nto wanashaka ntabwo birahira ariko simpamya ko kuba bitarahera naho wowe uri ko wicaye ufite no kore ko binteza aho uri mbenda babaze pastor hayezirwe unyirukanye ndakwibaza akantu kamwe ibibazo byarabandanije cyane byarahagaze mbenda kubasura umucamanza uza kumbaza nturi umucamanza w'isi nturi umucamanza w'ijuru undi cyacyo cyari kinzanye n'akabaye sawa mbonye urushengero rwawe rwatatswe n'amadayimoni kandi umugenzi wawe wa hafi niwe arongoye icyo gitero cy'amadayimoni kandi Imana imbwiye ati kugira utsinde icyo gitero utegerezwa kwisonzesha gatatu. Amen.
Anita! Oh, man, Angie. Huh? No. No, ntibishoboka. Anita? Eh? Noneho telefone waragurishije cyangwa ntagifise? Yari muri silence. Kuyitaba bisabwa ikintu. Yari muri silence handi ho ndi waza wandonde ndi muri douche. Okay. Ngiri zuba wapi zuba mvuyo. Abantu mvuye kuraba agaparisera karaho. Umuntu yandangiye hama. Ahubwo reka nkoneyeho n'umwanya. Ejo ufise gahunda. Ejo ngomba kuzogenda umuntu uzega muri ville. Amahoro wanyemereye ko nzogenda kugira ngo ibintu by'amakara. None iyi mpuzu wambaye ntabwo nibaza Anita. Uracari wa wundi nzi canke waraguye. Iyi mpuzu isigura iki? Pastor je basi ndago. Kandi ntabwo utantara hagumuntu. Ikintu cyose ni wakigira icaha kikorera icaha. None ni ishati wambaye. Musi yumvire kuyigira icaha. Bizokubera icaha nyene. Nubwa mbere mbonye wambaye impuzu nk'iyo. Wabikuye kuki? Gusa nagomvye kuyumva mu mubiri ko ntaboshe ko je sisanzwe nkoshe. Simboshe ndabohotse nta kibazo. Ari nivyo gutangaza. Ugengano byotuma ntubwize iba kuri canka twizigirwa ko dusenga. Kweri ipantaro y'inambara. Ndio zifasha bituma. Okay. Hama umvirizo nicyo cyangwa gusaba. No kuvuga impamvu ndi kwirukanka ndimo ndatwara umwanya kunyarutse kuyo negeranye tubona. Urabona ko hambere aha nyavuye ku musozi. Sinashimye kubikubwira ko nabonye ko n'ubwa mbere cyarabyishimiye kumbera gufatira n'ibindi. Ariko ejo narose ubundi muhamagara ko ngomba gusubira ku musozi. Imana rongeye intuma ko ngomba gusubira ku musozi ngasenga. Kuko hari bitaradanutse. Imana igomba kugira nongere niyirize ubusimi 3 kugira bidadanuke. Sinzi ko uzofata umwanya ejo tukajana ko bizokorohera kugira uzumperekeze. Ariko wewe iki bintu byose rege byawe ni ubiboha. Kirazi imigeri ibiri ntitereka none ugire kurongora ishengero ibintu by'amasengesho. Cyane yanumva ibintu byo binduhishije. Ibintu byo kwama ngo uraduza imisozo. Reka once nawe reka tukuduge. Ko kuba nosenga birakuruhishije. Oya si ico. Sivuze ko binduhishije. Gusa ko muri kuraduga ico ni igikorwa ciwacu. Ko muri kuraduga igikorwa cyacu. Nitagubaze. Muno minsi hari ikihe kibazo? Wowe nizihe ngorane ndakubwira gusenga ukumva ko ari ikibazo. Ego nari nzi ko bwa mbere warufatiriwe. Ubu hoho hari ikihe kibazo kimutajana gusenga. Jewe uno ububona turisangara. Waruzi yo nazindutse. Cyangwa waruzi yo naraye. Je kikoba cyo gusenga nico kintu shira imbere mugabo we umwanya je mbafise wo gusenga we nawe uri kurasengera urumva ko kuvejo naraye masengesho niri nabyukiye izi saha niho nambe cambuganira kanoge nonje nitaba aho hiyo hari kanuze kanama gasanzwe kahari impuze hari society dusanzwe turimo batubwiye inama urumva. Okay ibyo nta kibazo twona bipfa bandanye ibyiwawe ariko ubwo uko biri kose uri murantererana unjugunye hano rukwiye kumfasha kwamba hafi ubu niho rukambye twagendanye muri byinshi n'ingorane ziri hasi cyane ubu ingorane zikubye gatatu Jemfis aho kugira ube ko umfasha umbe hafi nkuko uri umujyanama wanje ubu hagezeho buri munsi mpanze igikowa cy'amasengesho uba bize n'ibindi bikorwa. None Anita wahinduwe n'iki? Pastor Jesse nigeze nihindukana cyari wawe iwe gusa menya ko jewe umutwe wonda ufise kandi undemere gusumba ukwemereye gusa we nta uko nabiko nta gaciro biha mbona menga ko je menga sinzi ukuntu mbona ukundi kuntu ariko uko uwo buri kurambona siko ndimenya neza jewe uvyo ko bifisa ndafisa kandi aje ndiko ndabikora nije ndiko ndagusenga birenze nuko uri kuri yumvira ko iki utagomba kuvyubona. Okay
nta kibazo reka turaza gusubira kwa ni masaha ndabona n'izuba ugiye gusenga inezi saha buduga umufuzi saha nikambaye nce mu rugo mfungure hama ufata umwanya oya masenge ku musozi nzojya yejo niyo mpamvu wita ufata umwanya wumva bikundize kubyumviraho uzumperekeza ariko bidakunda nta kibazo reka naco ndavyumve twaza kuvugana okay ndumva ntabwo gusa raba ufata umwanya wo kuba hafi ibikorwa by'ishengero kuko ndabona umenga sinzi wafatiriwe cyane oya sibiko by'ishengero aho utaje keshi niho mbanze siziko utijye bimenya kandi vuma rakwiye kuzamenya programa ziwanje pati kugira zisimvumbugwa nta kibazo kandi sorry sawa sawa yes akugiriye neza yego namwe Anita mwipantaro none Anita kaguma hinduka ngo niyo merekeza no masengesho kungize mikikango byakora ijya mukozi wawe Nena mazi kudesida ngomba kujya ku musozi gusenga iki kintu nkaraba ko nacikana naco pastor nuko ari umuntu acampa amagara amwana twagira amagara uyu mugore yahindutse inamba byarahagaze byo biva kuri jewe mugana mba byarabananiye warukwiye kutahura neza yuko atari jewe ndiko ndagutera ibibazo ego pastor kusemeze neza mubona kugana kuza n'umugore cyo sawa kandi umugenzi wawe wa hafi niwe arongoye icyo gitero cy'amadayimoni